Ania La Ketdin. Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasa pa da dya atao. Ania La Ketdin ay amirasol bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan? Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minan amasa pa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga no adamatin pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, guryo lakay. No kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusot mo. Sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapangka iti balida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wan, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang da tao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasa pa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training, sakbay nga gabrod. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti jakon na saludsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang nga no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpet matanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? At ang tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita ikaw no, damay tulong kaw kabagays. Idiritsuk to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman aklaunay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut tiyanda ito'y akwarta si Kaguriyaw. Ania La Ketdin ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wan, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit. Mang tedak iti kwarta ken kwa na lakay. Anya. Adan samot mo din ti madi a plano ma. Mang tedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamat gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idikalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ito diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti ag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamirasol, Froilan. Nang kaditi kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamain nga daited na. Pagyamanam ken ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba? Ay katadaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan.
Itulin mo pa'y laang, tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan Lakay. Bakit? At dati na nagapampanunutek. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na antimirasol di kalman. Diyak amo no apay. Kanya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan nga rod bakit? Amangan ko no addanam namaan na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samay saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta? Saan mo mat adinawan? Ginatang kunti pa-reserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong kaw iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Proylan. Iso nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo't ang tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo't ang ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang nga agflight ti kaanakak. Adan to amagan no agdublay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo, lakay. Wan nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wan bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bati a kwarta nga inted na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kasta lakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas, sipod nag-flight da dya a Proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya La Ketdin aya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kas kasano kat ada naramanam. Kurang day jay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni Proylan, idi madam ati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. Lukas ta. Namnamaam nga da kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin thank you laang day jay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intad mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman na klaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, singirat ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti day taabanag. Mano,
Kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw! Wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, ah! Anya? Kumusta ka matandita abroad, Fräulein Lakay? Makapabannog nga ron ba kahit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo. Sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na ba kahit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kankwana. Utang? Anya nga utang ti bagbaga na? Ada ka no mat utang mo kankwana lakay? Awan amok nga utang ko kain kuha na ba kahit? Sigurado ka. Awan ti inut-utang mo akwarta kankwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom kin kuha na. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Iti, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di maite diyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, anti. Anya La Ketdin. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti pababayadan yu, anti. Wad, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma at sipod inutang na dayja kwarta. Okay, ante. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, ante? Ay ka talaga nga adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talaga nga adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y man lati makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsingir ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa ita ipabayad na. Anya La Ketdin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya La Ketdin. Abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interest na. Interest? Wide! Rumbang laang abayadam ti interest na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama, iti ganansyak. Anya? Dandan ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kayat naasawan day ta, masapul a doble ma iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya kwarta para iti panagabrod na.
Binayadan min ti kwarta nga interview, anti. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, anti? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirason? Anya La Ketdin lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siya, ada urayag 5,000 nga interes ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak amukin ka, may rasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos da ti kwarta, zene. Wan ang tulong yung mat kano dayjay. Saan mat adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, anti. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interes na, mang tedaklatan iti 2,000. Tap numalpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya, sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto lang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, anti. Bali 7,000 ti nagbalinan ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan na tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haol takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo panggapan. Ti agreklamo may rasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang amabayadan. di pilit. Kalukon ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulong ka ron. Basta, agreportak iti barangay haol. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado mo't lang amaabag ka. Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo mo't lagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak abron. Anya La Ketdin dahi sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.